ꯁꯤꯗ 23/9/2023ꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯀꯕꯔ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯀꯣ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯖयशंकर रोबियो meets amid trade visa tension ko si ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦड ꯅꯦꯁꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ 80th ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯐꯝꯃꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖयशंकरꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯥꯔꯀꯣ ꯔꯣꯕꯤꯌꯣꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤꯁꯨ ꯚꯤꯖꯥꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯅꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ सेकेंड सुबह हेडलाइन एरियल बॉम्बिंग किल 23 सिविलियन इन बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर रीजन ऑफ पाकिस्तान की बॉर्डर दा आइड अफगानिस्तान का मरोइन अफगानिस्तान का लोना बॉर्डर से अखोइना दुरान लाइन है को दुरान लाइन दा कोई उसे यामना प्रॉब्लम ले से कइना कांदा कोई पाकिस्तान की है तारे को अफगानिस्तान की सुले अफगानिस्तान की सु पाकिस्तान की मरोइन पाकिस्तान की TTP है ना को तालिबान पाकिस्तान से अफगानिस्तान की तालिबान तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने पालिबा तालिबान से सिगा पे माना देनी को मोसे मोबानी मा रेडिकल इस्लामिक ग्रुप नातने को मोय से कनो दा याम लईबा सिगी बॉर्डर से दुरा लाइन बॉर्डर से को याम लईबा अदुना मोय दो गवर्नमेंट ऑपरेशन से थबा मतम दा सागी सोय बदगी हाइदोइरा सिविलियन पुलुंदो एरल बॉम्बी तोना सी को दुरा important ओय बहाय तारे करीदा important ओय है से सिगी दुरा लाइन से हम पटना एग्जाम दा को bahang ko yae ado सुमाइन तो दुरा लाइन का हाइबा को दे कनो का हाइबे से क्या लेगे बा कोई कनो दा बॉर्डर नकना बसिंग से को सुम ममिंग थोलगा हाइबे सिंग से हाइ को दुरा लाइन जिना कनो दा कोई पाकिस्तान का अफगानिस्तान का को अदुगा मासे करीदा करिम काना सेंगिन हाइ तारगदी 1893 दा सेंगिन कनाना ब्रिटिश दा मतम दा ब्रिटिश दा पाली को अदुदा एंग्लो अफगान कोई ट्रीटी एमा साइन तौने मदुदा सेंगिन सिगी बॉर्डर से अफगानिस्तान याम यादे को अफगानिस्तान यादे की मरम से दुरा लाइन से कई मरम की नारगदी अफगानिस्तान मसी से यादे अदुदना मरम मरम सु हाइदिंग साइड TTP से सिना पाकिस्तान की TTP नि दना को पाकिस्तान की सिगी टेरर ग्रुप TTP से अफगानिस्तान याम लेनी अफगानिस्तान की तालिबान से मोय एकदम मई थोना बगी ताकत दम लेबनिना अफगानिस्तान से तुम सपोर्ट होगी मोय से TTP से अदुना यानी पाकिस्तान आदि पुरा मुथना होनबदा आदि अफगानिस्तान मतेंग पांगो हायरगसु मतेंग दो आदि मोय मरी थोनरमिना मतेंग पांग ngam अदुगी वाली प्रोसेस ता तौरिसा अदुगा दुरान लाइन नतबा ममिंग अतोपा खरा हरके रेड क्लिफ लाइन हाइसिना कोइगा पाकिस्तान को इंडिया का पाकिस्तान के लिना लाइन्स एक्सेप्ट कनागा यावदबे जम्मू एंड कश्मीर यावदबे को जम्मू एंड कश्मीर यावदबे गुजरात ते होरगा पंजाब को this is 1947 India Independence Act ko adagi atopa muslere mek mahon na ko mek se red clip lines ama garang red clip line se India ka Pakistan ka se kamain to gana kan East Bengal की border से red clip line होइदो East Bengal कोई बांग्लादेश के border से red clip होइदो को मरमदी मतम दा पाकिस्तान की लम गातने बांग्लादेश से East Pakistan का सहारा मिदना को अदुना मतम दा पाकिस्तान इंडिया का खाइना मतम से दा मसाइगी पाकिस्तान बांग्लादेश का लोना border से सो कोई red clip line है को मैकमोहन लाइन से कोई इंडिया का कनो गई चाइना गई सिसे कराइदा लेबना रगदी पक्का कनो दा अरुणाचल प्रदेश को मरोइना अरुणाचल प्रदेश को अदुदुगा सिसे करम कांदा आइदि ये केवल लाइन है 1914 शिमला पे था सो शिमला पे और शिमला कन्वेंशन इंडिया ना कुबाई तो है दुगा चाइना ना क्लेम तो वलम को चाइना ना याद सिगी लाइन्स मैकमोहन लाइन्स अदुगी सर क्रिक लाइन ना मसलै मसानी सिगी सर क्रिक लाइन से सिसे अदि गुजरात लै को अदि इंडिया पाकिस्तान को गुजरात लै गुजरात अदुगा से इंडिया का पाकिस्तान के मर तने को मासु लै से सिगी दिमागी दी चाही लेते कॉलोनियल पीरियड मतम ने को आइदि कॉलोनियल पीरियड मतम दा सिजन खाना लाम कॉलोनियल पीरियड के से पावर तो टाइम दे गुजरात का पाकिस्तान का
लोनब कारकता अखोगी इसिंगी लम अमखक लई इसिंगी लमसे चाइना ना लोइनमक क्लेम अरे सॉरी सॉरी पाकिस्तान ना लोइनमक क्लेम तोबा बट इंडिया ना मरक खाइजे हाइबको अदुमाइना अमा लई साइक्लिक लाइन ममिंग सिंसे खंगलो सम गना तबे अदगी अतोपा इंपोर्टेंट ओइबा न्यूज़ से पेज नंबर 2 दा पागलस को पेज नंबर 2 दा पेज नंबर 2 दा कछु इंपोर्टेंट ओइबा यावदे दिल्ली दा मलेरिया डेंगू के केस हेंगले को अदुबा पाव यावे अदुगा करिगुंबा अखोगी जीएसटी की रेट से हंदा तारगदी बेंगल वेस्ट बेंगल दा पैसा याम लॉस तौरनी ममता बनर्जी को अदगी अतोपा अतोपा पाव खरा दा पेज नंबर 4 दा यारिसे ने कनो की पाव ngata ngare असम की बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की बोट थादना बदा 72% बोट थादना की को दुगी पाव सु यारे दंगी महाराष्ट्र दा फ्लड थोए को मीम सीरी तरा मरी स्टैंडर्ड वरगा लई को अदगी अतोपा पाव पेज नंबर 5 पेज नंबर 6 एडिटोरियल दा a conundrum ko household spending can boost the economy but it needs a jump start ko sigi matang dai kano matang haizara ke ek household spending this is masigi oina quite most important of the topic we lagi ko sisina hadi akoi gi india sokhat pa hai se economic development la ko economic paisa bai khalak pa india sa khalak paisa bai khalak pa se ate kem nati ba moi makhan ma di kano gi through dagi hadi we we mari le ko ko india se economic development ho ya indian economic development ko indian economic development india se paisa bai ge hai ta na di singi way mari se tawdoi ni ko the way mari se koi india ge hujuk chakhat pa gi rate sai ta ko growth ki rate se kya no hara di growth rate ai ta growth rate si se on ma gdp ko ta no do na ri me am ni ko growth rate se ayamena 6.65 6% ko 6% na 3 na to 6.5% की growth तदम लई दी को इंडिया से कोई target growth ले आता है को target growth rate फिर की target growth rate से क्या नो 8% अतो economic growth से कमायना हदि way मरी आता है को way to economic growth rate way to economic growth को of India की economic growth से लेहन आता है कदी way मरी ले को way मरी ले अहामदा करिमार कांदा household consumption हिंगलन consumption ko household consumption hingalan household consumption hingalan ba ise kaino what actually is household consumption ai bele akoi gi yum da le ba koi yum ya ba le akana di family ya ba le da moi se paisa yam na season halak ba hai ta ko akoi da ara kana pot chai yam le halak ba aduga pot chai yam season halak ba ko lem na pangai da le ha ba na te ba ta bo saving yam han han ba aduga pot chai yam le halak pot chai yam le halak hai ta ne kari do be pot chai yam le halak hai ta ne government na नोगी टैक्स का कॉन्स खुदा मैंने जीएसटी का एंगा ना जीएसटी स्लिप तो मैं 5% अदगी 12% अदुगा 18% 28% ना माइले रमदो 18 कखरे को अदि ना तो सॉरी 28 कखरे तो माइना स्लिप कथा बाय द जीएसटी तो हंदन टैक्स हंदन अदुगम हंदा तारगदि मी सिंसना आइमा टैक्स हंदरी हारगा एस पोचै ममन होंदर अनि हारगा पोचै से मैम लेशन दुनी ना अदुगम दने हाउस कंजम्पशन आइसे GST की प्राइस तो हाना 18% पिरम बदो हुजिकि 12% हंदरे को 23% पिरम बदो हुजिकि 12 हंदरे नत्रगा 5 हंदरे अमना कनो दा हंदरे 6 कनो दा 28% दो हुजिकि अमता लैगिद्रे को 28% पीबे जिंदो either 16 ना अदगी 5 तरा हंदगरे अदु तगरे दा तगरे ना मैम हाइनरी दन को अदु माइन हंदगे मतलब प्राइस हंदरे अनि दुदा पोचै मैम लशलौरगे हायबा अदु दुनि हाउस होल्ड कंजम्पशन आइसा अदो माजे it's a slow process हाबदि कइनो हार कांदा मीजे एकता ममन हंदरे ना पोचे एक बरा लेना दोना ते slow process meaning di high inertia याना ले हेंकट के हायरा सो जरा हेंकल ओएबे मी खुदम अपंग मना ते को तपना बदि हेंकल कदइने पोचै लेबे के चांस तपना सु हेंकल कदइने ममन होंगे हाय होंदरे हाय को अदो तुका government initiative ले को हदि उसकी household consumption से increase तौना बगे दमता मना government initiative ले हाय government initiative से अनि ले को अनि government ना पाखत पे हाय ता को household consumption से हिंगना बा अहान बदा lowering price को
price to increase increase purchasing power हाइबदी मी मना कोई पोट लेबगी चांस पैसा यामना पोचे तोलोब हेंगतबगी वारी नतेको तोलोब से हेंगतबिदा कोई पोचे की ममन होंदर तारगदी पोचे लेनिंग दुनी अदुना अदुगी purchasing power de हेंगतनबा खुदमना example दा कोई GST हंगबस GST slab cut तौरिदना को rate cut तौरिदना ngara ko adugumba adigi तौरेदना ngara GST की rate हंदादना कोतना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने का थागतना कोतना से अधिक परसेंट कनो से इकोनॉमिक ग्रोथ लानी कायना अदुना ते हारगा सु कोई disposable income हेंगलन बाय increasing disposable income disposable income hai taragadi disposable income se ani thona lei ko income tax kogi tolob chari mi sing sina pigada income tax se reduce taw ko reduce income tax adu taragadi tolob to henga ta chamana ni dena ko natre haragana tolob henga na direct tolob to wage growth ai direct tolob to henga la mana traga tolob to piram tax se ai han ba ko asigumba disposable income da ai mogi income la ka da pot da income da adu taragadi income da hengalani income da hengalan taragadi paisa yam le paisa se keno tawni dana ko pot se yam le rakani dana ado si se mana slow process ne nga sai do household consumption de hengalan by slow process na hai se kaino GST hengal by su or na chaga magi tolo hengalan ba magi income hengalan ba su ai ngonda ai tolo se ai lupa ni fulusin fu piram da ki lupa ni yang kai da tolo se hengalan ha de ai lupa ni yang kai lupa ni tara hengalan ko ai saving da tham bi taragadi kamai tawba pot le da bi da adu na ai saving da tham bi ba or keno da tham bi ba se ado ai thamgi taragadi masagi slow process hoini dana ino photo lerak taragadi economic growth se leiro jini ba sigamba process government initiative tawraga so akoina kai haini government household consumption se hengat anaba tawraga taw taraga su madudo inertia yamna adi nomho yamna tapna chali yamna tapna slow process hoina growth like sini ko haisu ko second haidi akoi government se tawya ba second thing economic growth se lehana ba tawya ba to pa mana haragadi koi private investment sidi government na tawna ba natiko investment adu government na tawba yae private investment se hingalana ba like kudam na harakanda government na initiative ana no ba paikalaga hadi private investment habadi kaino investment done by private company habadi private company na atopa कोई लेबा की चौखट थोरांगी नत्रगा कंपनी अतोपा सानाबगी दमकता पैसा थादरपदो अदु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट कंपनी ने थादरपदो से प्राइवेट कंपनी ने थादर के हाय तारगदी करी तोबे याय कुदमन हायर से कोई कंपनी में लेने कंपनी से माजे हम पैसा हम थादर के हाय तारगदी मागी कंपनी हाना तबजेबा कंपनी दो चौखट हाना चौखट पामा ताय को हादी इन्वेस्ट आई की कंपनी से चौखट चिंगाय आई की कंपनी से चौखट चिंगाय दा अतोपा पोट की हादी कंपनी से चौखट पोना बना नत्रगा कंपनी मसा मसा तो याम लिखना बगी पैसा थादर नि मोय बगेशु को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तौर हाई si private investment से तौर का कोई economic growth लाकने हारे गति economic growth तुम लानी है आई private investment तौर तार गति कहीं ना industry में हम से company में हम सब ले हाल तो ताई private investment से लाता है हेन industrialization तौर पर हेन company में हम मतलब खलक बाहर से कहीं ना कोई तो पोच चाहिए हमने ले रहे हैं नहीं company के पोच चाहिए हमने ले रहे company से पोच हम sit ले अगर कि company से थमा थोड़ा सा ना तौर है नहीं अदु मायना company से खलक private investment यानी खलक हाई तार गति एक country तो growth ले रहे हैं को अदु si private investment से हुजी इंडिया के ओइने दि but for India कोई हुजी के ओइने दि private India for now को factories सिंग से को मागी factories सिंग से factories are less than 80% of their capacity मागी capacity है दि जो सिक ले factories सिंग से मागी capacity से 80% बो यौदे खुदम हायर से आइसे खोगम साबा कंपनी से खोगम साबा ngam ko khom sa sa ngam ado khom sa de sa ro khom sa de lon sitre aina sa pa matam da IT gi makha da dum sa re ai di khom IT na traga 78 mind dum sa le ai di adu khatak sit pa magi full capacity da sa ro pot sa je ai target ai anu company ni ni da ne ai paisa hina khom sa na bagi paisa khom sa na bagi maron da paisa hina khada na da ne khada ro da na ma paisa saving tawni ai di saving tawni na factories or companies or पैसा तो सेव तौदबिदा अतोपा हाइदि कय आइनि कंपनी लिखदबगी दमक अतोपा इन्वेस्टमेंट तौनबगी दमक पैसा तो थादर रोइदा खो साबदा थादर लेनि bai खो साबदु अदुसु 80% मखादा तो थादर लेनि पैसा तो सेव तौर थमगनि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से का हैन ला रोइदा को हाइदि 2000 factories are less than 80% of their capacity since
2011 dagi adu taragadi private investment gi pochima 2011 dagi function se fazana tawrakri private company sina investment fazana tawrakri ko adu dana country ki growth se sidai depend tabusu yaro country ki growth se koina private company sina investment tawraga private company safala kanda country ki growth lakani haisu yaro ko adagi atopda kari da kana government expenditure hai taragi in koi gi government na kari da paisa thade government na hujik paisa thade se kaino lamni thong se mada infrastructure kari kara da paisa thade ko paisa thada base kara wa da heni thada ge hujik lamni thong kari kara da thada base na hele hujik 30 to 35% se kara da thade infrastructure da thade ko infrastructure infrastructure da thade adagi kai government expenditure se 30 to 35 se hujik infrastructure thade se yama bane it is very it is very high ko for now hujik ki di yam saw bane 30 to 30% ni government ki paisa se tax se kar ko paisa se 100% level se lupa sama level se lupa kuncha nga se infrastructure sa ba thada re ta ga education dana kara thada re ba ko adagi healthcare facilities adagi government ga to position na ba ma ma levi dana ko da maina kano khanna bagi salary pay na bagi ko adugo ba so ani kano adugo ba pot atopa defense ta ko da maina defense ko ko lai nei nei bagi adugo ba thada ga ko yam levi adu 30 to 35 thada ba se so thada re levi ya adu na government expenditure je si dagi su ko economic growth la kane ha ba se si su adi yamna adi it's not favorable masi se yam chana da ba mu so oi di ko adi private investment ki chana dre private investment su usi 80% dagi NC na dami na atopa investment tong ne paisa leite government expenditure su 30 to 30% infrastructure da thada re infrastructure sa phada ba ji kona re ba ta ba khara le ga di e wa matang la kani adu na defense thada ni kani education thada ni kani adu na sida dum thada le bi su ya ba na te ko duga roman 4 ko roman 4 da net export se ni ji phim yam soi se ko net export se di koi gi export se paisa se tarif nya la thang jala pa gi USA da export ta ma su handare ko ko adagi ko decreasing net export se decreasing kai gina decreasing tore se net export decreasing tore se kai gina ra di US tarif komba ko US tarif komba adagi foreign demand hadara pa decrease in foreign demand ko handara ko hujik dum tawri se ne ba aduna sidiki economic growth la kani ha di ha net export tagi dia koi lak to man de pasana hujik country growth se ores adigi government expenditure che kyang kui de infrastructure da pesa thada ri se aduna atopa health komba defense komba adu komba su thada na ba hujik kana try tawra ne adu government expenditure se katang na koi country ki growth se la kani ha su oi thok ta ne adagi private investment private company ji su hujik thaba pasana tawra ga su magi full capacity da tawra ham jina atopa company atopa link da ba na traga mai moina investment atopa tawra kani ha ba se asisu id hujik id hujik ko ne plan lai tri ko id moi 80% dagi hena thawse tawji na so hujik kana da tare household consumption da tare household consumption se hingalan da tare household consumption se hingada ba government hujik kari tawre GST slab rate adu dana ngara han paw da GST 2.0 kana lai da na ko GST 2.0 se la hali se GST rate ta handara ali ba je kari gino hali household consumption se hingada ba ne na ba kari gi ai ko di target lai da na target ki growth le le da 8% se yong na ba da ma tane growth rate 8% se yong na ba da hujik 6 to 6.5% da lai hujik growth rate 8% target thamin se se yong na ba da ma ta household consumption se hingada ba household hingalan na ba GST rate se kat taw ne adu gi ni main reason se adu gi ni ko adu ni da ko ai India ki economic development se le hen dai ta ya ni ko se sai ka India ki economic development ni lo re adu du gi ni ko se sa ki editorial the economic household spending can boost the economy but it needs a jump start and has man hani is kaino jump start every kaino ai household consumption se tapna sum taw le ba ya na masa ai se khai ge high inertia le hai ma de high inertia le se ya ro ba khudak ta wa kala ba kari no government ni initiative se kari daw ya hai ha du khana ga da ne ko GST kitang ta hala kan da kitang ya ro ena mapung pha ba mo hen hai ta ga di ko gi khara thu na tok na ba ko na ga daw okay next news ta basic structure je ngara na sto gre si da secularism ni ko ai secularism ni si ngara na sum nang si da ni mai mga ni ki kano newspaper analysis se view secularism na mang yaw ge ni adi da yaw news ni ko mana editorial analysis tor ko ni mana ai ni su secularism se ka su lo thok ya ro ko ki basic structure yaw ni ai ni ko next PIC doctor ai se kaino primary health center ki doctor sin ni ko ma ai se
ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯌꯥ ꯁꯨꯕꯅꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯅꯝꯕꯔ 3 ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯟꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯤꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯣꯁ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯒꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗꯣ ꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯥꯏ ꯄꯤ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯀꯥꯡ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯄꯤꯊꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯇꯥꯅꯁ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ RBSK ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯥ ꯕꯥꯜ ꯁ꯭ꯋꯥꯁꯊ꯭ꯌ ꯀꯥꯔꯌꯀ꯭ꯔꯝ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯅꯤꯀோ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯗ ꯃꯊꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄꯒꯤꯗꯨꯅꯤ ꯄꯔꯦꯡ ꯁꯥꯅ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ IHIP ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯤꯡꯈꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯥꯒꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯔ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯅꯥꯒꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯝꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ PHR ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯀꯣ PHR ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯤ PHR ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯥꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯅꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯅ ꯅꯥꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗꯅ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯗꯅ ꯁꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯅꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯅ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯋꯤꯟ ꯁꯤꯁꯨ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯞꯇꯨꯅꯤꯀꯣ ꯌꯨꯋꯤꯟ ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯁꯨ ꯆꯂꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤ PhD ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ engagement ꯀꯣ PhD ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ PhD ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯗ PhD ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯂꯒ ꯈꯨꯟ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯨꯒ engagement ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯦꯟꯇꯔship ꯍꯥꯏꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯁꯥ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯔshipꯇ ꯑꯁꯥ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ANMS ꯀꯣ ANMS ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯔꯁꯀꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯇꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ PhD ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯊꯧꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ HMIS ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯣ HMIS ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯃꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕ HMIS ꯁꯤꯅꯀꯣ ꯁꯔꯚꯦꯁꯤꯅ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯗꯦꯇꯥꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯣꯝꯖꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦ PhD ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯀꯣ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯣꯚꯔꯕꯔꯗꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯃꯤ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯣ ꯄꯔ ꯗꯦ ꯀꯣ OPDꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ इसन खोसन तौरक्तोइनी को सी मैम से डॉक्यूमेंटेशन तौरक्तोइनी याम वाबा थबकनेबा को अदुना करी तौरगदि यानी कोई what प्रॉब्लम सॉल्व तौगे हाइतारे करी तौबे याय कोई गवर्नमेंट की नॉर्म हाइतारे को वर्ल्ड की नॉर्म खरा ले WHO ना पीबा डॉक्यूमेंटेशन तौगे हाइतारे कदी कोई से डॉक्यूमेंटेशन जिक तौरिबा डॉक्यूमेंटेशन से रिड्यूस by 75%
documentation hujik tawise reduce by 75% WHO na reduce tawna ba ina pauta pi kip salera 25% 75% haise kaino kari haige har kana 25 by 5 campaign na male yan tare si WHO na uthopa campaign ne si mana documentation to honbase si sa han han 75% han han ko si ki campaign am chale si support option ba ko adu taw tare ga di khoi gi kai ai PIC ki doctor jin se kra na di sa pa ni si ne ba hai ni si ki article sina okay atopa article the growing relevance of traditional medicine sisina ayus saina hujik kana tawna ri do ayus ki full form se ko sigi article su yam number ba article am ko article se koi gi course over ayus ki ni ko ayus se koi traditional medicine ni ko my full form se kai ma ga di ayurveda yoga and naturopathy ko unani siddha and homeopathy ko yani na ko sini ba ayus sini ayus ayurveda yoga naturopathy unani siddha homeopathy sise koi traditional medicine dune traditional medicine ano tawna ba gini sis ko traditional medicine sengkat na ba gina man global traditional medicine se hujik kamaine lai gi se global traditional medicine se da quite far se koi gi kano na tai China na tai ko global traditional medicine se medicine ko global traditional medicine se China na first time ko WHO gi magi data gi phongdor ko gi matung ina WHO na phongdor ko data gi matung ina koi gi sigi traditional medicine se karai da phongya kan 170 out of 194 di sigi ayus or sigi traditional medicine jin se sise phasana chalai ko market to marketing to sigi phasana growth lai ko like sahi khuding gi marketing da koi gi 10 to 20% hai tare ko 10% to 20% se growth le ko annually ko aduga kwai di hujik kana tawise China na top tane le China is on top koi India gi oina di kayam tawge har kan India gi oina marketing se hujik India se kai da lege har di ko US dollar 43 hai tare ko 43 billion di marketing le ba 43 billion am chaw ba marketing ama se ayuse de le ko 3 subada koi reactive hujik pro hai di ayuse becoming kadore reactive oi di hujik reactive hai di kaino nara kan da hanadi nara kan idak se tharmane ko becoming proactive hai so proactive nara kan da hanadi idak se tharmane adu adu hujik ki tawche hujik precautionary hai tare precautionary na de da idak se tawbase idak thahauba traditional medicine se thahauba sisina point tore hanadi reactive oram ya bidi kaino reactive hanadi reactive oram hujik ki proactive oina ha ga di hana reactive oram habidi hidak thabase kadora ha kan nara kan da khatan thabado aduga si hujik tamu kadore proactive oina ha ga di hidak se na jingai da su narakta na baina thana re ko adu din ko global traditional medicine da koi India gi ayush sector je kamai tore ayush sector koi gi tongana government gi ministry su lai gare ko se koi gi ayush sector se koi India gi oina di kwai di growth level se massive economic growth lai ko massive economic growth ko da maina kadora ha kan 92 ko 92,000 ko MSME habiti kaino micro small medium enterprises habni ko sigumba enterprises na link kale 92,000 hena link kale lai gre adigi government gi so koi gi kai ni adi si yamna link kale soft power link kale ko government soft power habiti kaino koi gi kai ni me defense ko mana tabi koi gi power je koi gi khula yam lai ba army yam lai ba adu ko mana tabi attractive oy ba power hai thai soft power hai je kaino attractive power repel kano gi na tabi ningon da ki han ba khangan ba gi na tabi mi bu nungsi han na adigi akoi gi culture na mara mora kana akoi gi tradition na mara mora kana mi je nungsi hal mi je akoi da attract hal adu tara ga di matu do ko soft power ko koi ga ai link ama lai han ba tare link da mara mora kana koi se am ai ko globally mapangal kan ba do ora ko nungsi na ba gi ta na mapangal kan bo tara ga di do ko soft power India da gi akoi se ayush haba kano se likatra ba akoi India da pala develop tawani na mi na so bilateral koi gi agreement ma'am sign tawne ta like 25 bilateral agreement sign tawne adu duna mara mara kan da koi gi sise soft power oi soft power oi ni ko
ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 20 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 1.54 billion export ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯩꯌꯦꯕ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯕ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯩꯌꯦꯕ ꯊ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯅꯩ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯡꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯅꯗꯕꯤꯗ ꯇꯧꯗꯦꯕ 95% ꯑꯣꯐ ꯔꯨꯔꯦꯜꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ 96% ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯖꯔꯦꯀꯣ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ AAI ꯂꯤꯡꯈꯠꯄ AII ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟꯒꯤꯀꯣ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯁꯃꯥꯟ ꯚꯥꯔꯠ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ CCRAS ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯐꯣꯔ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯏꯟ ꯑꯌꯨꯔꯕꯦꯗꯤꯛ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯅꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀooperation ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀooperation ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ bilateral agreement ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀooperationꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ international cooperation adagi WHO gi kano medicine center ama jeng takre like WHO global sisina ka dawdana kanda WHO da yawa members gi magi traditional medicine jing loina ma exchange tawna ya deni basa global traditional ko medicine center new delhi da ko new delhi adagi hujik hujik se hadi hayeng se haitare ko 23 day 23 se ayurveda for planet haba theme da ko koi national ayurveda day haitare ko september 23 se september 23 se chahi kuding gi ayurveda day na pang ko ayurveda sisiki magi theme jina kaino har kanda ayurveda for people and planet ko si pang ko chahi kuding si hadak chahi gi theme ko se 2000 kaya 2025 sumain tawdana pang ko ko ayu se sa khana no government na tawise okay aduga atopa pao trans people of opinion the page number 7 da trans people deserve better ko adu kasu important oide dagi state of play so realizing the full potential of GST reform under the destiny ko kasu important oide H1B visa ki duni se ngana hai gre kasu important oide nupi da hena so alien hai ko adu pa ba ya kasu kai de why in the tax and context of page number why is India not reporting corn from the USA asisu important kasu oide ko adi kaina di USA na pami do ina ma hai gi do trading tawba matamdadi US na pamse kaino akoi India da mogi kon ji yola pasine moini yonda yaba poche ama katang lai kon ji ne ko adu da pasana chi sidai haibani ko US na India da yon yari se kon ja katane ba akoi India di misana self sufficient oye ba akoi da GM kon mya ama ꯁꯥꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯟꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯔꯠ ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ USA ꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯗ ꯂꯩꯖꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯣ ꯂꯩꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤꯁ ꯀꯨꯃꯥꯔ page number 9 da Nitish Kumar will be chief minister again to the Hindu mogi interview tawnabai ko political meaning aikoi lip tawrasi Supreme Court page number 10 the Supreme Court just says it's high time defamation was decriminalized defamation tawbagi sise Supreme Court ki mogi just samana haise defamation tawase criminalization ji orise haidi defamation tawba bati mi ama thina ngam matamda ai criminal ni na haidi bisan chathari se masi se chathadabana farisine ba haise ko adum pabiyo ka ni important ba yawde just samana phongdo panina kanu guma ta da ni rai guma ta ba report na ta ni ka important oide men kill by cow vigilant in Rajasthan ko si de thok taw le bani top court all reports on air Indian accident irresponsible adi air India gi plane ma kai gi no ko mi chani hena sige bido adu gi report to 260 hena sige bido adu do adu gi report to adi pilot ani natraga adu gi full switch ani pilot na masan taw sabani ko pani ka haina be mo da ama report ama thadok ke ko interim report ama ko tha ama nung thadok da interim report thadok ki bido Supreme Court adi Supreme Court na yaning da ba pungdoi ni ko admai pungdok pa do yaning de ko te na adu kasu important oide hoji bi oine di ko yam phajaba rai do phajan ta chui ko
अतोपदा justice conflict need for evaluation of just in check tawbel darkar lei hain ko. Top 2 CPI Morris leader killed by security force in Chhattisgarh. Supreme Court refused to rely yare the important over kasu pau yaw case number 11 da GST ki kano pongbo ki ba new GST reform to go saving se dum ayu explain taw gedin ba GST in kalata economic growth and kanayan ha GST handle tar le sorry aduga Modi se Congress has neglect Northeast se Congress na neglect tawre Modi na hai ko Canada karam kan Arunachal Pradesh ta hai gi ko Arunachal Pradesh ki Canada adagi makada seat sharing talks in grand alliance situation important oide political news thing Karnataka social and education survey tawgibagi mogi list thokpagi matang gi paw yawi kasu important oide okay duga kogi India gi ba 54 page number 12 ko 54 vessel lay hai ko sisu kaina important di oide vessel lay do ko India da yam sajarani habini ko adagi Ladakh ta protest tawbasing se protesters sing se khara impatient oire ko sarkar ju thajadaba hingale haini ko this is also not important moi Ladakh ta protesters di khangra protesters se state hutan bai ni ko state moi do union territorial level state phang pa bagi number of polluted river sites are showing a slight reduction CPCB the important amount is CPCB hai the Central Pollution Control Board sisina kogi river pollution thokpasing se river pollution thokpasing se magi list ama ka thole e ko aduda yam nungai se kai na kana ko India gi top 10 list thokpa matanda Manipur mari subada lei ko mari subai ahum subada lei ba chamane aduna hai ha pa jara ko BOD ai kai no biological oxygen demand ko biological oxygen demand sise akoina sise yamna lei sise yam wang taragadi kudam na haje kogi part ama lei bisida oxygen se da lei oxygen ki chance ko kudam na 2% ni or 3% haise bi tari nga me am se hindu ne se nga me am se hindu ne ko ado kai gumba sigi adi sigi biological oxygen demand hai taragadi nga me am se na ta koi pambi lei re kala se or microorganism algae me am lei re kala se moi se oxygen se darkar lei natra moi nga na demand to bodagi sigi algae de fatawdi koi organic matters lei dana organic matters in demand to ba ko moi na oxygen se demand to ko se ko na BOD ha khane sigi BOD hen kale hai taragadi algae am lei BOD hen kale hai ba meaning ko algae ko adagi atopa fungi or microorganism ko microorganism adugumba do me am lei hai ni microorganism adugumba me am lei hai taragadi madu do pollution thoi hai ni river do ko BOD yamna wang hai taragadi river do pollution thoi hai ni ko aduna biological oxygen demand yam wang ba meaning pollution thoi hai ni do sigi biological oxygen demand sa CPCB Central Pollution Control Board sisina kogi kano ma thole river pollution yam ka thole river pollution check to river pollution river pollution ki mata mana kadi dor ke hara kanda BOD se check to ne BOD se check to ne mana river pollution se khang kaino BOD se check to ma tamsa magi threshold ama ka le threshold ai kaino sidigi hena taragadi sidigi hena hen taragadi pollution ko yal threshold value se kaya no haragadi threshold value se 3 mega per liter ko milligram per liter habidi oxygen se ising water liter amada ising liter amada oxygen the 3 milligram changa demand tor taragadi madudubu aikoina polluted ore haidoni BOD ni ko ma is a trial of biological demand biological oxygen demand se 3 milligram per liter ki hendraba if ko adu taragadi river do polluted ore haidoni yan tare ko adu threshold value se mana pieba adu daida magi value se da pira ko matam sida magi on base hai tare PRS na ai PRS river polluted over river se mana masing thi PRS ki thanga ko adu daida number 1 se kya ta ki Maharashtra na ta Maharashtra से मागी PRS से क्या लेगा हटाना PRS is equal to 54 ले PRS अभी दिखाएंगे बा PRS ऐसे मसागी river मशीन दुनी को polluted river stress है को stress आइडी माना stress river में ले रहे हैं कैसे river में स्माइल ले रहे को river से स्माइल ले रहे तो river मफम अनी दमागी biological BOD ओन अब अनी BOD ओन अब से सीगी मफम अनी उम्दा माज ओन अब से थम देने अदो ओन अब थम मतम सिदा sigi matek se sigi area matek se sida sab laiba BOD se kari ko 3 mg per liter elam tarba adu targa di sisi PRS ko dine sis gan tari ko PRS ko dine adi magi river matek to adu di PRS ko berne adu main to se Maharashtra ni pang koi Maharashtra matang da Kerala le Madhya Pradesh le adu Manipur Kochu place Manipur le Manipur da river polluted river se pulapuna PRS se kya le yara kanda haitin le
ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯍꯥꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯔꯤꯚꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯀꯣ ꯔꯤꯚꯔ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯗ 18% ꯂꯩꯕ 18 PRS ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯠ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯚꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯂꯨꯇꯦꯠ ꯔꯤꯚꯔ ꯁꯥꯏꯠꯁ ꯋꯦꯔ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯔꯤꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭रीꯁ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐ꯭रिꯀꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯦꯟ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯜ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯦ ꯌꯥꯎꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯥꯏꯟꯁꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯁꯤꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯉꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯃꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁे ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯁꯦ SSCꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ SSCꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯉꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ओके सिद्धू चलसे ngasiꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ थैंक यू सो मच